omujera gwa Rwizi n'ogwa kabiri omu buringwa omu ihanga ryona bwanyuma ya River Nile kandi ogwine oburingwa bwa square miles 800 n'enshozi ya Buhweju kandi niguraba omu districts ezikurenga 10. Ebitongole bitari bimwe na bimwe bizire nibikwatiraho gavumenti okurabira omu Ministry y'Amaizi n'Obuhangwa okureba ngo omujera ogu gwarindwa konka hakiriho obuzibu bw'amaani okureba ngo abantu baruga omu bisharara ebiri haihi n'omujera ogu. Tuganireho n'omuhandiiki w'akakiiko akarikujunanizibwa okurinda omujera ogu aka River Rwizi Catchment Committee kandi ebi nibyo tugambire. Abamwe nibahingamu, abamwe nibatimbamu omushenyi, abamwe nibakoreraho emirimo ey'okubaasa kushiisha okubaho kw'omujera Rwizi. Konka obumwe abamwe tibakumanya eki bakuba nibakora ngu nikishiisha omujera Rwizi. Ekibuuzo nikigira ngu nooha oshemereire kurinda omujera ogu. Twahiga abantu abukiri kukwataho aho omujera ogwo gurikuraba okureba ngu baba amaisho gaitu ahabw'okuba tinkuza kugira ngu nyowe Secretary ninga Chairman Sam naza kuba nasiiba Buhweju aha mujera bariyo nareeba okugurikukora ki ogurikurindwa. Tumubuurize ab'akakiiko aka kakiri aha murama gw'okurinda omujera ogu n'ebyobuhangwa bw'ensi ebindi. Murama akakiiko kakiguruho kandi na partners bari aha murama konka n'okugira ngu abantu bariya bunaningamba ngu n'obujunanizibwa bwabo okukuuma omujera gwa Rwizi nooshanga obwire obwingi batayikiriza kukwatanisa n'abantu ab'ebyobushobozi abashoboye kuba nibabahabura ekyokukora okukuuma omujera gwa Rwizi. Ebitongole nka World Wide Fund for Nature ni kimwe aha bitongole biriyo nibikora kihango okureba ngu abantu abari haihi n'ebisharara ebirikugabira omujera amaizi barugaho kandi tuganireho na Immaculate Kobugabe Water Program Officer wa World Wide Fund kandi ebi nibyo yatugambire. I have a lot of interventions taking place there. Key to them is that we have constructed main tanks and already 13 have atugambira obuzibu barikushanga omu kutambuza ehururu y'okurinda omujera ogu. We still see and feel is affecting our boys is mindset change. They might be knowing what to do but have still failed to understand the need that Izoba rya nyuma bazi yo Ministry y'Amaizi n'Obuhangwa yagizireho ikiganiro hamwe n'omworeko ogw'abantu bamwe abarikukora ebintu ebirikurinda eby'obuhangwa aha Independence Park omu Rurembo Mbarara. Shadia Natukunda kuruga mu Nature Safe Business Solutions abarikukora stovu ezirikukozesa amashanyarazi g'amaani g'izooba hamwe n'amabaare okuteeka kandi atugambire okuzirikukora. Okukyendeza ebintu by'okukozesa eby'obuhangwa ekikubanza kya byona tukozesa amabaare kandi amabaare bitukozesa ni volcanic rock. So nooshanga ngu waba abantu abamwe bakutema emiti kukora nk'eshatu kikumi z'amakara nooza kushanga ngu kale nawaafuna oburagarikira ninga kushanga ngu munonga bitukombekera amahiga most especially abitukombekera amahiga bo ababiri nooshanga omu byaro bingi nibakozesa enku ekikushanga ngu nibatema emiti konka wakozese Nature Safe solar all stoves kikuyambaho kushanga ngu wakozesa amabaare gonka. Ebyona biriyo nibikorwa omu wiiki y'amaizi n'obuhangwa bw'ensi eteebekanisibwa aba Ministry y'Amaizi n'Obuhangwa okwenda kwongyera iraka omu bantu omu kurinda ebisharara. Adolf Ayireka, Tayari West, Agenshonga.